Kampung dalam. Kampung dalam. Kampung dalam. Rau. Rau Tapus Panti Rau. Family 27. Di kawasan Terminal Lauru Kuning ada Tampalo, ada MKZ, ada Family, baik itu kiri dan kanan, juga ada Tanjung Jaya, Jasa Malindo, dan banyak bus-bus lainnya yang terlihat di hadapan kita. Family 27 keberangkatan Bukit Tinggi, Lubuk Sekaping, Tapus Rau. Kampung dalam. Kampung dalam. Kampung dalam. Ya, sepotong. Lepas. Siap. Ya. Family 27 berangkat Pasaman Timur, Lubuk Sekaping, Tapus Panti Rau, Rau Utara. Ada Binter yang mau berangkat. Family 27 Bukit Tinggi, Tapus Panti Rau. Family 27 keberangkatan Bukit Tinggi, Lubuk Sekaping, Tapus Rau.
Rau, Tapus Panti Rau, family 27. Keberangkatan Bukit Tinggi, Lubuk Sekaping, Tapus Rau. Semoga selamat sampai di tujuan, Tapus Panti Rau, Pasaman Timur.